Hello, mic check ole. Khomong lawin news kan riang halang ama sabera chuanin Home Department in Thutsu anron siam rup mayani. Kan shethewa Mizoram Commercial Vehicle Union ten nor huai hotan tuma hemi chungchangah hianin Home Department anron tawngchhuak ani. Ti chuanin Mexicap lampang hi kan service don lo antia. Ti chuanin adang le chuanin petrol le diesel an lo man le bok ani. News dang le chuanin sarkar angoi reng hi amak ti hi kan opposition leader pulal chandaman aron soiboka. An chief minister hi Delhi azindona eng takzuk tiang mo. Ti chuanin Lok Sabha Kati Rajya Sabha MP Puke Venan Amit Shah Union Home Minister alo kombok ani ole ama sabera October ni somni pakhat sang hi somni pali ani taidar nga le minute som paruka an upload ani hethil hi Home Department zone in Thutsu an siama tunhaya sorkarin tui al theichia ti sana wanga Mizoram Commercial Vehicle Union in lung oilo na lan tira nor huai hutan tumchu Mizoram Sarkar chuan nuar lo turin adu thu atar langa mipuita na har satna thlentir lo turin an nge na ni commercial vehicle pol then khatin mipuita na har satna thlengpal thei ria norvelo an rel chu Mizoram Sarkar chuan in lom om ati thu tar langin Home Department chuan hei wang hian tluang taka an service ngei theina turin sarkar chuan in ma aladona commercial vehicle zinga service du te an du anga an service ngei theina turin sarkarin malak atum antiani Home Department chuan chia ti san chungchanga mipuinol puin ngetaka ding tura sarkar an nge na sarkarin lom thu asoi ti tar langin heng chia tlingkhom te hi mipuin hena akir le vek dona ramhason na tura kong sang ahman tura duan lok ani heti chunga Mizoram Commercial Vehicle Union in nor ankal puitlang don ani po in mipuin antorlo na turin sarkarin theitop at suadona ruamhan na po asiam lokto tiin mipuita na har santhling zonga malalo turin Mizoram Sarkar chuan pol sang te angenti antar lang ani hemi oil man ti san chungchanga hianin mipui ngai dana phira athanin thanti athanin thalawantia abik takin opposition te pe chuan in ruling lai be na remchang lu tukata nan lola an be tareng boka kha chu a hriat thiam omani ti chuan in mipui jinga po atha ti polan oma thalo ti polan oma chutiang chia chuanin hemi na ahong bertur tam tak zinga pakhat Mizoram Commercial Vehicle Union hnuaya eizong te timiang chu athanin thanti athanin thalawan ti pokani ti chuanin Mizoram Commercial Vehicle Union chuanin mipuiten antorlo nan achan chu oil man to chuanin service man te thodona thil man to don an tia chuwan chuanin kan nuar don ani antiani mase Mizoram Sarkar lampang chuanin mipuita na har sat na siam zongin nuar su anlo ti vele bokani khatiang khanin boru kha om chawa tu zok nge tol don tu zok nge an thua ding chang don kan enang mase social media post vela alan dan ang hi chuanin mitam zok hi chuanin sarkari na hetianga athuken enge kan tiang anti puitlin chunzom hi mi puitam zok hianin kan du in kan be sein alangri in ka hria ke ma chuan mo chu ka riak thei to kani hemi a chuan ti chuanin Mexicap Owners Association chuanin oilman sang ti hiam tura Mizoram Commercial Vehicles Union te thuchuale malakan tumdan chu an thopa October ni somni pathum ni laini atangin an service don lo ani voina thuchu an siama chuanin Mizoram Mexicap Owners Association chuanin Mizoram Commercial Vehicle Union in oilman sang lutuk ti hiam deuh turle Mizoram chung in kalpo na kongpui chelutuk zualpui tal siam thathuai tura sarkar an ngen na chu ti hlotlin ani lo awangin lungoi lo na lantir nan October ni somni pathum nilai ni jingda ruka tangin Mizoram chunga commercial vehicle zongzong tiamchin omlawa tlan lo ni se anti ani hei hi Mizoram Mexicap Owners Association General Headquarters po in athlopa Mexicapa eizong tu zongzong ten theitop chua a lo troi om turin ani nge na an service theidon lo awangin mipuite hre thiam na an ngen bok ani kha Mexicap service a omdon lo chungchanga news kan hre thei chu ani le petrol le diesel an lo man le bok ani changche thlak then khop mai inrin ni October ni som pakwa sumsang hi somni pali kha zan khan serchi police ten sai liam kona dan lo petrol le diesel phur ni nge yariat chu barrel somnga paruklayan mana an phurna lir thei 207 truck panga po an mantel nga lani len call editor puzon na call ni hne na tanga thudon danin petrol le diesel hi
Kabuganj filling station asama tanga ron thur ni in si halama pek turani diesel hi liter sang ni zali le petrol hi liter sang riat zariat avain liter sing khat sang khat zani ani anei to hi lal din pui kumsomli pasari vaireng te zalen veng le lalrem roti kumsomli panga vaireng te field veng nia in soite anni serchi police ten chanchin bot sai lai thleng hian an la reng ani heti la hian Facebook group pakhat serchi news tia he thil theng hi zanin dar rukle achan ve tanga dar sari borvela serchi petrol pump atanga an phur chua diesel te sailiam kon police duty te nan lo man ti in post ani serchi pa petrol pump nei tu te chuan heng petrol le diesel te hi an pek chua ani lo thu soin hemi chungchang chui fe tur hian nimin khan serchi police station a FIR an thelu tani serchi police te chuan hemi chungchang hi chui zui ngalin he thu post tu hi hen an hre chuak to nia thudon ani ole khati chin kha hemi petrol le diesel an man chungchang news kan riek le thei chu ni bengwarna.com inaron post mo ti zoni news dot le kan kal leang kan opposition leader pulal chan damaral te in sarkar angoi reng hi amak ti in asoyani MNF chuanin voina October ni somni pakhat sang ni somni pali chun khan an office a chung in khoman mangani tu soitu MNF vice president pulal chan damaral te leader of opposition chuan Power Minister le Assam Rifles Indan Boy Chungchanga Mizoram Sarkar angoi reng hi mak ati thu asoyani leader of opposition chuan MNF legislature party chuan boina thlen tuk October ni som pariat sang hi somni pali khan thu chua siamin Assam Rifles te che dan andem thu antar langti soyin Congress le BJP te po in andem thu an soibok ani kha democracy kan nia India rama hian mipuite thlantin an larber 2nd Battalion AR-10 Armed Forces Special Powers Act 1958 man na ang mayin andu na mun checkpost an siama minister andang boy hi kandem takzet hi MNF legislature party chuan kandem takzet ti kan soinon ani atiani pochodi hian mo thil theng chu namanga chanrol na hunatan man an be seiti soin pulal chan damaral te chuan khoya nge kan Mizoram sarkar hi engwangin nge voi engti engati nge vo in thlenga thu chu ala nei lo hen ham hum him tur hian he sarkar hi kan ring zui zelangem minister so pani zinga pakhatin harsat na atoka enga tinge chief minister le home minister te hi an ngoi reng lo an nga ta viawem ni te in chief minister in ati tur nia a hria chu Assam Rifles ho tu luber ni hi arangin ako turania union home ministry a thlenin action na turin ma alang hal turani ti asoyani Pulachan damaral te chuan kanram le nam hian chantu angai ti soin khathil thengkha nam issue diktak ani power minister torna hi kan torpui lain ZPM sarkar le an party ya ale ZPM sarkar le an party an ngoi tla thian ngai to lo tur thil tam tak min ngai to tir pha mi then khatin Assam Rifles muna party office tur an be sei ti te hi atak tak ani karing ta hiala tawngchhuangam lo chan an nei nia ka ngai bok he thil theng hi party dang te hian politics thila kan la lo democracy le mipui dikna chan vo tundin ni ro se kan ti mai ani te in an minister dang le MLA ta dang te an ngoi thle thi an party chung ko boruak that lo wanga ni em ti in zona asem ani hi voina kan opposition leader polal chan damaral te ina MNF namruna sungin khom an neya asoyani thil dang po asoi trewanga mase bengwarna.com hian in hemi bikhi aron tar langa kami kan han chiar theijin chuni mai se mi puite nge in ngai dan han comment te ule kan chief minister hi voina khanin meeting poimo tak tak nei turin Delhi lam apanani New Delhi lam apanani meeting atel tur sarkar official poimo te po voina hianin Delhi an pan ve bok ani ti chodin kan chief minister state pona azin chuala hianin kan home minister puke sabdanga chuan charge ala thinti mi puite kanin shet tirnon le hi kan chief minister hi azin dona hemi Assam Rifles le minister Indan Boy Chungchang te hi khulama azin pa te hianin zukhen se an la thlen lo ni chonin lo mom viawanga nakina aron hole huna New Delhi atanga ron zin hole huna press conference aron nei te po kan ngai chang le do nania kami ha kan chief minister chanchin ania ol ti chuanin kan Rajya Sabha MP puke venan Amit Shah akomani New Delhi a chameka puke vena himo ti chuanin Rajya Sabha MP ania ma hi ka soinan sorry okay October ni som pakwa kumsang ni somni pali khan Union Home Minister Amit Shah chu ache na muin Mizoram ta na thil poimo then khat puke ve na hianin asoi pui ani sarkar thu chua talan danin
puke vanal ve na hianin kan then omram Myanmar politics in thak mek te Amit Shah hi soipuin Act East policy kalpui mek hnuaya Mizoram chimlamin tuifin riat apo na tur kongpui sialmek KMM TTP road ti puitlin na turte India Myanmar Border Trade Center zo khothar omjenei zo ka akal theinan security la thilpoimo sarkar laipuin ati tharngai nia a hriatte puke ve na hianin Amit Shah a soipui ani ti chuanin kan Rajya Sabha MP chuan aizol khopui laili atanga Assam Rifle te zo khosanga inson tur chungchangah po Union Home Minister hi soipuin he ruam manna alo in tran na chukum sangkhat zakwa somriat pariata Assam Rifles tele mipuite in muthiam lona Assam Rifles ten mipui poi soilo mi som pakhat laian ka lum awang le mitam takin liam antor awang te in khopui laili atanga Assam Rifles te son chua chu civil mi te nena inti buaina a folo na tura ti mak mo ni ria a khati lai Chief Minister pulal denga ruam manna ani atiani kun som thum parukral nuwa po ala chuak lo fo an la chuak lo fo le nikuma ama Amit Shah ngei aizola lokala aron enfiato nuwa an la in son lo fo hi mipuiten an hriat hiam lo thu puke vanal ve na chuanin Amit Shah bula hianin a soyani puke vanal ve na chuanin Mizoram Chief Secretary nilai Renu Sharma IAS kumin October thatopa pension to turani awangin Mizo na thlak zingami Mizo tong thiam IAS Senior Mizoram Chief Secretary Ronda atul thu Amit Shah hi asoi pui bok ani khang te kha news hot zual ani a masabera chuanin choitong khanin Home Department in thuchu asiam ani Mizoram Commercial Vehicle Union te chuanin nilai ni jing daru katangin an nuar dona hi Mizoram Mexicap Owners Association te chuanin an thlop ani mase thlop lo pol an no om ve thawa engtin nge boru ko om kan thirang tu zong e toldon kan thirang anga inom viawang engponi se mipuite hianin kan tuarang ti ahla oma chuwan chuanin apola khalo nuar don poni se mipuite na antor lo na turin engtin ni monia malakha athaviawang tikha comment non le ni se petrol le diesel an mana hi bengvana.com in aron post kan han chiar vele rimrim ania ti chuanin sarkar angoi reng hi amak te in an opposition leader of opposition puchan damaral te in soyani nia hi chu ZPM lampang hianin thulel han ron nei don emokalotia ke ma pon ngalina press conference ten kawanga khatia ma se kalongai chang dewa ma se engma a lem lawa puchodi soyang hianin hemi be ka hi chuan nia anamanga tran rual na tur ni in ke ma pon kalongai ve top mai ni khami kha MNF minister ani emo Congress minister ani emo ZPM minister ponro se atur tu kha mizo ani hrim kha chon ke chon mizo ka chan don hrim kha ni top mai ni Chief Minister Delhi azindon lekati zong khatun truma news kan react thei chu ani video la kanin mole theu don ya mi puite khanin ngai da hang comment sap teu le